sesena di baliani apa orang hari maho aleina dia lagi podo mami asa kepor hat borumo tu perjalanan jarang macam aku dinang unang besai bersakop aji doa matuloho alani pokos dosuge umpen nabor hat borumo mangalului golumor siapa Bos Maroha Minang, Wonok Kudoho, belanja-belanja. Aye. Kalau masih holhoina, berek ma gubaranku, bibikina, buka baju. Jarang macam aku dinang unang besai marsakop aji doa urung maduloho alani pokos dosune umpen nabor hatu penumo mangalului ngolu-ngolu siapa di Tadi secara makbuling session. Om Maimana Cian Hawi Cian Hida Parhutal. Oke. Iya. Masih ditunggu requestnya dari rumah. Om Mas cobain.
Lagu ayo Bapak. Mernini mernonon. Di. Bisa. Mernini mernon. Kalau enggak holong master putih maju. Ya. Ya, berarti kolong naso terputik sudah ada yang masuk Oke. langsung. Ya, tapi jangan lupa ya. Ya, donasinya buat lagi dari sana Kapit ya. Kapiten ya. Event Kapit. Event Kapit. Kapit. Oke. Ini Kapit apa Nabit? Oh, Kapit ya. Dari mana Bapak? Jayapura. Oke. Iya, Horasma di Awang Event Kabit Jayapura. Yang terpilih tahu di Holong Nasutar Putih. Bukan, Holong Nasutar Putih. Iya. Ini tadi sudah dinyanyikan, Bu. Ya. Baik, langsung kami mainkan secara Holong Nasutar Putih buat event Kabit. Kabit apa Kabit ya? Oke, selamat menonton di sana. Dari mana itu? Dari Jayapura? Dari Jayapura. Dari Indonesia bagian timur ya. Jadi Oti Sosadia. Ya. Saya kurang ma Binasuna. Empat itu. Horas nama calo. Horas seberapa ada ya? Ada ya di debat. Dari Jayapura. Ini lagumu.